Today igramo CSGO kompetativ sa mojim prijateljativ. Uživajte. Hello, it's me 3. Evo ti poklon. Šalim se, vrati. Vrati. Drugari, idemo eko. I ražbi. Šta si rekao? Eko. Ajmo čučijeve, polako, ajmo. Ajde, 1, 2. Ajde, pa vidi kako je ovaj plavi prošao, što naprađete vi? A? Ajde. Nemaš više, nema slobodno. Mi. Da se to mašinu. Da. Da se protresla. Mi. Kad kika napred. Vi se zadite za nama. Bolje beži to odatno. Bolje beži to odatno. Nije zvučalo. Da. A beži, sad ću da... Idemo, Alex, ti si nam jedina nada. Jedan. Baš su mi dobro ispala jaje, i meni. Da ti ispalo? Znaš onu sliku za Uskrs, ono kada... Ne, nemoj se vadiš sad, ne. Ok. Na. Polako, Stefan. Drugari, Da. a mi pomogne neko da pređem put. Prvenka pizza i Bože, partneri, jedan bio. Levo ovdje. Today we are playing CSGO with my friends. I am Dimitri and we are rushing long. And I am going Ja, to smojku. kill somebody. Okay, maybe Pete, okay, maybe not. Trust me, it's Scar. Majko Bože. That is Scar, but I can't kill that guys. Ne verujte, Kiki! Ne verujem. Boli. Boli, pa normalno da boli, jer čekaj sad dođe na Anestezija? Čekali. They are going B, rush. Confirmed. Evo su vam. Sam vam rekla? Be confirmed. Sama, list na vetru, evo ga short. Vidim samo život na trenutak. Evo ga short. Dođu, el prošao ti da? Jeste, prošao. Lave ja. Bomba lover. Pustite ga meni. Dobro, nemojte ipak. Dođu vam. Koli ga. Opa. Neće valjda da vam plenta bombu. Opa. Mene tikuje. Pezi, majmunče. Evo ga što. Yes. Ne znam, brate. Uplašila sam se. Aleksa, desno ti! Evo short. Evo ga, 3, 2, 1. Bum, pucaj, vrata. Jebem. Pucaj! Tunel i me to B. Tu pazi, Kika, pazi. Ej, Kika. Koliko mi laži. Kapiram što si radila tu. Aha, kapiš? Da. Tačno u njega pleš. Vidi ga ovaj. Stavio naočare. Udavno kad sunce u glavu, brate. Još dvoje, brate. Malo pošteno, brate. Na logu. Znam, brate, sad moram. Za malo, brate. A tu je li, brate? Pa no skopu. Ti spawn kampuješ. Ovdje se čuo. Ovo je Aleksa nije normalno. Što? Pa šta radiš ti to, brate? Ona bre. Znaš kako sam pala, brate? Zaronila u CT. The fuck? U tunelu je. Bravo. Koga bre, Bravo. nije ubio, bre. Minut čutanja za onaj headshot, brate.
Da, brate, minus 80 mid. What the fuck? Time out, time out. Ajde. Brzo. User entered your channel. Yes. Ma sad Ej, kao nemoj. minut čutanja za skipanje. Moram. Vrati se. Evo ga. Nestane čovjek! Joj, alo. Tu je još jedan, Simki, tu je još jedan. Tu sam u 42. Tu je skipper. Eba. Oni su već na sajtu, čisto da znaš. Ovaj dečko se maže po glavi. bre. Ovaj dečko se maže po Alek, daj glavi. bombu. Pa Staćka ne Neće biti odgubeš lepo. nikog mara. Banuj ga! Aleksa, klačar kick. Klačar kick. Klačar kick. Sad posle 2 časa. A gde je to ubio? Ubio. Ma bot će ti se javi sigurno. To je u overu. Pa je to na longu, šta ima? Vidi ga što je zagrlio bombu. Joj, Da, scout mid. Ne! što se desilo? Šta se desilo? Banovan Alek. Sam na čup. Mid scout. Joj. To na tebe. Kika, pa ti Nije si sama prošla jedan, pola brata. čuke, a već 20 suri. Aha. Ti imaš 2 sad? Ne, ti Možeš li umreti, evo? Ne. A gdje je bombica? Na stan. Ajde dobijemo i Nas. Niban. 3, Ali 2, koliko mi je 1, sladić Iban? 0. Jesi dobila van? Yes. We are so sorry because we can see Skipper and Simke, but I hope you enjoy this episode. Evo, kubijem, bit će banovan. A vrate si. Još jednom kubijem, bit će banovan. Thanks for watching. Ne, kill two more. Tumor.